Bayethe wena waphakathi Nkosi Ndlovukazi phethe umlayeto wena waphakathi waphakathi Lothi Jesu akekho ethuneni uvukile Funza incwadi yaMateyu sahluko sika 28 kala kuverse number 2 Kwaba khona kutamatama kwemhlaba lokukhulu Ingilosi yenkosi yehla ezulwini yaligicita lelitshe yase ihlala etikwalo Lengilosi yayinjengembane Dimbahlatayo tatimhlophe njengesiphathwa Kepha abalinzi befikelwa kwesaba Baqaqatela baze baba njengalabafile Ingilosi yathi kubafati ningesabi Niyathi ukuthi nifuna Jesu labebethelwe esiphambanweni Akekho lapha uvukile Njengoba abeshinto Wotani litewubona indzawo lapho abelele khona Hambani masinyane niyotshela bafundzi bakhe nithi Sewuvukile kulabafile nyalo nje Sewusembili kunani uya eGalile Nitambona khona nibokukhumbula lokho lenginitshela kona Base basheshe bayesuka ethuneni ngobe bebesaba kanti futhi bebajabule kakhulu bagijima bayawutshela abafundi bakhe Jesu wefika kubo wathi kuthula akube kini beta kuye bambamba tinyawo base bakhuleka kuye amen Sihloko sami sithi bazalwane Jesu akekho ethuneni uvukile Lofuna kuyibona inkosi akesuke ethuneni akahamba eGalile ngoba sikhonta inkosi leyavuka ekufeni Kuvuka kwakhe ke bazalwane kumemetela kunqoba kwethu ngoba uJesu bazalwane liBhayibheli lithi kunqoba kokuqala ngoba kufa kwakhe esiphambanweni wafa engenaso sono kodwa atfele tono temhlaba sitha usathane samshaya ngalo lonke ihlobo lobuhlungu kodwa kazake one ngisho nangekhuluma ufake uJesu ukhulumile ukuthi indvodzana yebuntu ifanele ukuthi ihlupheke ihlukubetwe ibulawe ngekubethelwa isiphambanweni kodwa ke lisuku lwesithathu utawuvuka ekufeni Tithathake uJesu utalwa naye sekafile setilwa ukuthi ligama lakhe lalikhulumile usitawuvuka lingedelenteka ngoba kukhona bazalwane inkinga yekuliwa kwemagama athi umuntu usekalibekile ligama kodwa manje lingafezakali lingabi nesithelo uJesu wavuka ekufeni kuvuka kwakhe kwamemetela ukuthi bazalwane uJesu uyanqoba kwesibili igama lenkosi kalibongwe ngitokuthi namhla lapha estadium Maswati suka ethuneni hamba uya eGalile nangabe ufuna kuyibona inkosi ukholwa kwethu ngabe kulide kuba uJesu akavukanga ekufeni lalela mzane wami uJesu akekho ethuneni uJesu wavuka uma ke uJesu avuka leBhayibheli lithi umlayeto yokuqala kokuvuka kwakhe wafikela kubafati labo vuka ekuseni bayethuneni ngathi ngiyababona abafati bahamba ahlabela bodwana bathi
ingabe thine lelitshe sitakulisuswa ngubani ngoba bobe kwalitshe elikhulu etikwelithuna la Jesu kuze manje angavuki kodwa bazange bema baqhubeka bahamba ngathi bathi manje Nkosi sethembe wena ngoba kasahambi ngokubona bazalwane kodwa sihamba ngokukholwa noma inkinga tikhona ungeme endleleni ukhona lonemandla ekubhekana inkinga yenhlupheko yakho uJesu akekho ethuneni uJesu uvukile uvuka nemlayeto ke lothi ke bafati ningesabi ngoba emaJuda bebathi bendetika ngekulela uJesu basi bemphesa kusaba uma uJesu evuka usinomlayeto bafati ningesabi haleluya ungesabi mthane wami ukhona Jesu lophilako suka ethuneni hamba eGalile utawumbona ithi iBhayibheli lengusangusa yelitshe kwehle mandla ezulwini afike lamandla isusa lengusangusa yesuka iGrozi yahleleti kwalelitshe ukhona uJesu ungesabe noma ngabe ubonani ungesabe noma ngabe uvana ungesabe lelivangene siliphethe lekuvuka kwaJesu linemlayeto ukuthi ungesabe kanti iGrozi liBhayibheli lithi yabayala abafati wathambani batshele bafunzi ukuthi siyawuhlangana eGalile uthi ke manje hambani nibokhumbula bambani baholi bami nibokhumbula ukuthi akakhonjwa ethuneni akakhonjwa kulenye indzawo kodwa ufuna kumbona uyakumkhanza eGalile uma ngabe lo mlayeto utawukhohlwa unikete abantu ngalokho akafanele umkhombe kanye uJesu ingadi yabo iyawubuthwa kuwe uJesu akekho ethuneni uJesu uvukile shiya lithuna hamba eGalile uyokumbona uJesu bayethe